kukaJesu sinabo. Hallelujah. Siyabonga ngcwele. Ngisho uNkulunkulu bazalwane ekseni masibuya emanzini enhlizweni yakho ufika into ukuthi lithi ilizwi kaNkulunkulu liyathokoza ezulwini ngophenduka komuntu oyedwa. Hallelujah. Ngiyacabanga nje ukuthi namhlanje ingelosi beyilokhele idumisa ibabaza ubukhulu bukaNkulunkulu. Hallelujah. Abantwana bakaNkulunkulu bethatha isinqumo sokuthi bayongena emanzini. Hallelujah. Ngiyabingelela abazalwane egameni likaJesu sizohlabelela abangcwele sidumise ekseni. Hallelujah. Sibonga ukuthi nobaba siyazibonga Hallelujah. Umama umdluli komncane usikhwama zolesi yamxolisela. Kunesimo ke esifikile sisibusiso esimhlalise ekhaya. Glory to Jesus. Amen. Matthew chapter 3 from verses Matthew chapter 3 13 up to 17. Chapter 6 verse 13 to 7. Oh, 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 terrible sin. Oh, 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 oh.
Kodwa nge-English. Kana ka sekgowa sa teng. English. Baptism of Jesus. Then Jesus Oh, came Lord. from Galilee to the Jordan to John to be baptized by him. John would have prevented him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? But Jesus answered him, let it be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he consented. And when Jesus was baptized, immediately he went up from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and coming to rest on him. And behold, a voice from heaven said, this is my beloved Son, with whom I am well pleased. Amen. Cela ngesizulu. 13. Khona Jesu evele eGalile wafika kuJohane eJordani ukuba baphathizwe nguye. Kepha uJohane wamalela wathi, yimi engiswele ukubhaphathizwa nguwe, wena uza kimi na? UJesu waphendula wathi kuye, vuma kalokhu ngokuba kusifanele ukugcwalisa kanjalo ukulunga konke. Khona wayesemvumela. uJesu esebhaphathiziwe wakhuphuka masinyane emanzini. Bheka izulu lavuleka, wabona umoya kaNkulunkulu ehla njengejuba eza phezu kwakhe. Bheka kwavela izwi ezulwini lithi, lo indodana yami ethandekayo engithokozile ngayo. Hallelujah. Ake standards. Heavenly Father, egameni likaJesu. Nemimoya baba moyingcwele etshotshana nezwi lakho ukuthi abantu bakho bangasindiswa, ukuthi abantu bangakuzwa. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, baba umoya we-disturbance baba moyingcwele ngiyawuqalekisa manje. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, baba ngibeka moyingcwele ngibeka wena baba phakama nje uNkulunkulu kosenamandla sikuzwe. Baba namandla umoya we-understanding makwethu izwi lakho mawube phakathi kwethu sikuze egameni likaJesu manje. Amen. Izwi likaNkulunkulu lela siphalona namhlanje. Kelitsi lamlimi la ke falo la tsatsindela. Sihloko sethu ukubhabhadiswa kukaJesu. Sihloko serikolo ya Jesu. Hallelujah. Amen. Ayibonge inkosi. Hallelujah mre. uJesu ufe. Jesu ulashwa. Ufe. Oh Jesu ufe. Ufuna senze into eyenziwa uyena. Ubataretse ntho e entswe ke. Ibizoba unfair if sibhabhadiswa nje uJesu akazange abhabhadiswe. Sisa tlo tshwanele ha ba re kolobetsa Jesu asa kolobetswa. uJesu la wayethobe ngalendlela ukuthi kwaba into engelutho. Jesu ri kolobetsa ngona hore abe ntho esinyane. uNkulunkulu Ile modimo. ewulizwi Ile lentswe. owaba unyama. Ile minyaba na. Uthatha isimo somuntu kodwa esebuthixweni. Unka boemo ba motho mpa a le bomodimo. Hallelujah. Khona uJesu evele eGalile wafika kuJohane ukuba abhabhadiswe nguye. Amen. Angazi masiphakama sifana nobani sifuze bani. Ake ba re phahama re tshwana le ma refugee ba. Ubengathi mina ngiyindodana kaNkulunkulu Johane mina ofanele akubhabhadise. Oka go John wena thotsa ukolobetse. Hallelujah. Kodwa uJesu uthe ungageji umnyango wombhabhadiso. Uska fosana le ngati la kolobetse. Glory to Jesus. Abaningi bathi mako bhabhadiso ligcwalisa ubulungu. No. Baba ba ha go lokolobetswa ha o tlatsa buluka. Misinterpretation. I ke tolo ke sin writing. Uyogcwalisa ukulunga. Uyotlatsa huluka. Bohala le. Umuntu ongafuna ukubhabhadiswa Muthasa ba kolobetswa. ekhonza nathi Atereka le rona. enjoy amakhwaya nathi I enjoy the choir le rona. kodwa akawafuna amanzi. Bana sa ba Clements. Ngamanye amazwi akalungile lo muntu. Kama ntsoma ha o ka he motheni. Akushomi neBhayibheli. Ha o thunde o thole ntswe.
kepha Johane wamalela wathi yimi engiswele ukubhabhatiswa nguwe Johana hana ga ke na tshotso go le betsa wena usakimi na wena o tla go nna jwa uJesu waphendula wathi kuye Jesu a ga ba rwela vuma kalokho dumela he ngokuba kusifanele ukugcwalisa kanjalo ukulunga goba no o tshwanetse o tlatsa ha jwalo go luka Amen. vuma kalokho ngokuba kusifanele dumela jwalo ba go tshwanetse ukugcwalisa kanjalo ukulunga konke o tlatsa ha jwalo go luka kaofela khona wayesemvumela dinga ba sa modumela awukwazi ukugijima nenye inkonzo ushiye enye inkonzo ha o tsebe mathale tshebeletsong o siya tshebeletsong uJohane wabehlula ngezwi Johana la go hlola ka le noma ngindodana kaNkulunkulu ha ba tele moramodi kodwa kufanele ngigcwalise ukulunga konke ba le go tshwanetse ke tlatsa go luka hohle Yes. ake sibheke la abasalwane ha yere shebe mona ba halale verse 16 and 17 16 le 17 ati uJesu sepapatisiwe Jesu ha sa kolobeditswe wakhuphuka masinyane emanzini a tswa ka pelenyana metsing one bheka wa pele sheba he izulu lavuleka le godimo ile la pulela glory to Jesus wabona umoya kaNkulunkulu ehla njengejuba a bona moya modimo thojolo ka liba eza phezu kwakhe a tla uma hae hallelujah amen ithimi yami namhlanje ngithi wena obuye emanzini dinya ka dirwe na ya tswa metsing bona izulu livulekile bona le godimo le puleile bona umoya ingcwele ehla ezulwini ehlala kuwena bona mo hala mo tsalo di mo modula di ma ijeni yakho ye salvation izoba mtoti tsela ha ya salvation ka hlweka hallelujah oh yes akhona ukufaka abantu emanzini kuphela asona ukenya batho betsing fela kodwa la uJesu noma obhala la uMatthew kapa Jesu ka pometi ya ngwana usibonisa ukuvuleka kwamazulu ubonisa hubule wona hodini veni komngena emanzini amaningi na urukena meti yo mangata akhona kuphela basalwane asihona fela bahalale kodwa kumelwe bani ho tshwanetse ukuthi izulu livuleke le hodimo le bulehe ingaba khona i-confirmation ukaba te confirmation ye-African Gospel Church ya African gospel kodwa kune above kuna le confirmation confirmation ka udini evele ezulwini esta le hodimo ekumele yenzeke emntwini etshwanetse ke tsana esathi motho umuntu wasale motho ine-encounter noJesu ina le kopanelo le Jesu oh hallelujah ubaning mahodimo ngoba ezulwini antewhetsi ngoba izulu lingehlela oni monohalalela bona umoya ngcwele atsahlaya mahodimo obhena ezulwini ayehla upon my shoulder atawena uri mahetaka confirming my anointing confirm aqala yakha uyayifuna i-confirmation wa batla confirmation from above etswang ka udimo ubaning ye ya batho ya rona ngoba le yabantu yethu itlawutina ayizokudina esikhathini uJesu sepapatisiwe Jesu asakolobeditswe waphuma masinyane emanzini atswa ka pelenyana metsing sheba bheka lihodini izulu Yes. Oh, yes. bheka sheba the heavens hodimo were widely open abulele haholo Yes. upon him modimo ha uJesu isibulo silandela yena uJesu isibulo silandela yena Jesu ke letsibulo ke latela yena uma lamvulekela ha ba dinela kula mbulela ubanini modimo why thina nkulunkulu sisibiza ngaye lena akasibizi ngathi ah re ipitsa ka yena ba ha ipitse ka rona warihanna uyasipika uyasipika ngiphumile esontweni namhlanje ethule kereke tsatsing le I am not preaching African Gospel Church ha di re ya Afrika tsatsing le ke bua original ke bua original tsatsing le tshwetla nka mona lefatsheng Jesu thatha le mhlabeni o kenye mahodimo ufake phakathi emazulwini ha o wa sheba mona na o leng teng othebheka la ukhona
Hey, ubani ngwaphadima bona na. ngabana na kuyakhazimula la ukhona Hauna load shedding. akuna load shedding emazulwini Uphadima 24/7. kukhazimula 24/7 Harihloki dikelesi. asidinga amakhandlela Harihloki the rechargeable lights. asidinga ama-chargeable lights Ngayo leyo mine gaga. Zawujesu. Onga bakholwa nguye. Ayukhanyise belanga. Onga bakholwa nguJesu. Ayukhanyise belanga. uJesu mayebuye emanzini izulu lamvulekela. Jesu hatswa benzini lolimo lambulela Abona moya ohalalelayo. wabona umoya engcwele Wamudi wankulunkulu hatheuwa kwehla jwale ka leima. njengejuba Hatla a dula mahetleng a hae. wafika wahlala emahlombazi A fihla a ouna maetle a Jesu. wafika wabona amahlombe kajesu Umoya engcwele mayehla u-ouna amahlombe ethu. wehala ngathewa uona mahetla hawo Why? ngobanini Into ehleli la njeni uthi mona iseduze igarantiti iseduze kwendlela. garanti kuwe impulathebe ethwele uthi mona Umenyenyeza nje uyamuzwa haba usebela fela wamutlwa ngoba nangu phezu kwabahlombe. ngobanini uthi ulima amahetla mona Sihamba nomuntu onyenyezayo. samalitwesekayo Ngaphezu kwalokho kawulima uhumo bheka kwavela izwi ezulwini lithi kona wahlala emsulweni muliri lo kuyindodana yami ethandekayo yena ti muraka ya rati ha engithokozile ngayo. ekuthabileni ka yena Nginama-subtopic la or ama-theme awu-2. ke na le ting tse pedi mo Okokuqala wabona izulu livuleka. wa pelo la bona lehodimo le bulele Wabona umoya engcwele a bona mohallang wehla wahlala kuyena. wa thewa hodimo ha hodimo Okwesibili yizwi wa bobedi ke ntse lo kuyindodana yami yena ti muraka ene ethandekayo engithokozile. ya rata ebile ke thabile ka yena Oh, ngamanye amazwi ka mantswe a mang abalandela uJesu ba latelang jesu abakholwa uyena ba dumela ho yena kufanele izulu livuleke. lehodimo le tshwanetse le buleye Uma bebuya emanzini ha ba tswa metsing kufanele umoya engcwele ahlale emahlombe. o tshwanetse mola o dule Uma mahetleng sebebhabhatisile ha se ba kolobeditse kufanele izwi o tshwanetse lentswe lithi lo kuyindodana yami le pake le re yana ke mora wa ka ethandiweyo. ya ratuweng Haleluya. Ufuna izinto kithi esingenazo. ayi o batla dithogo le re senang tsona Lezi zinto ngabe uyifuna kuthina. ngabo tshwanetse di batla go Ungaba neminyaka ewu-15 o ka ba le mata 15 kade wabhabhatiswa ba na kolobetso kodwa awukaze ehle umoya engcwele ahlale wena. ha o soka ba o thawela ke mohabalela It's not late. a se late Usangathandaza o ka na rapela uthi izulu vuleka endleleni yakho. e o lone mobuya ya tselanyana Abukho late. ha o sobe late Noma una 20 years wabhabhatiswa. o ka na le dilemo tsa 20 kolobetso Ingcwele akakahlale emahlomphane. ha o sone le mahetleng a gago Akahlale emahlomphane. ha o sone le mahetleng a gago Nethuba ga le nako phandle kamoya engcwele. ka mohalalelang Lord, modimo I cannot make it. ga ke no kgona o tswelela modimo tle le wena Awa modimo bokgona ke na bona. nkulunkulu amandla anginawo ngaphandle kwakho Kukuwa. ngimthakathaka Angithi
ngisheba ngitse ngitsamaya Wangisibheka kulo mhamba. ngimurena Jesu ngibukuwa Nkosi uJesu ngiphathaka. ngiyashota Kashota. Lord I'm lacking Mudimu kashota. Nkosi ngiyashota Mudimu kashota. kusho ibaba esikhukwani bengekho Bayithola ithempela kulisiko. uthi ngisemshadweni Ngiyalo. nobiso Yapito. kodwa ngiyaphathanga esobiso Ngiyabhala kaloholibo. ngihlotshisiwe Ngiyabheswa. izwi lalamvulakela Ngiyabona sobuleyi. umoya ingcwele ngehlanga Wala rosaphawi. glory to Jesus Oh yes. izwi lakhe langiconfirm Ngimuna ngitsula hanyela tholi. ngimabhunabhuna Ngize. ngimabhunabhuna Ngize. I am naked before you Lord Ngize phambi I kwakho am uNkulunkulu. naked before you Lord Ngilifela kaAbrahamu nini. Molimo wakha uNkulunkulu wami. kamaruri Ngeqiniso ngeqiniso. wena shwa Ngingakhona kanjani? without your anointing Ngaphandle without komqondo your ilakalasa without your confirming ngaphandle kokuthi without uthixo. your touch Lord Ngaphandle kokuthinta kwakho. alibibasha ngenye Oh hallelujah. dress like a king Jwalo ka morena. gqoka njengenkosana Apara jwalo ka morena. gqoka njengendlovukazi Apara jwalo ka kgumahadi. because in the wilderness Hobane lefelle. your enemies Dirataha. will attack you there Di tla o hlasela and you moo. will never able to make Ke it kgona ho tswelella. ngaphandle kwakho baba Kantle le wena Modimo. uyisitha ngeke ime Ngayisithe ke bathiwa yena. ake sikhuleke sonke Akulaphele ngoba ngaphandle kwakho ngaphandle kamoya ingcwele ngeke ibandla liqhubeke ngeke ibandla lime angeke ibandla lime angeke ibandla lime nansi wayisithi yama-holidays ngidonise ngamandla kamoya ingcwele iyama-fasting season ngidonise ngamandla kamoya ingcwele baba sifuna wena endleleni glory to Jesus ehlangamandla ehlangamandla Nkosi ehlangamandla kuphila ehlangamandla babuya Paulus ehlangamandla alibandla lakho abonani ibandla lakho hallelujah mighty Jesus glory to asimulikekho siyathoba kuwe Jesu udumo nesibongo lungolwakho owo ingcwele neyintsalo izalile usizalele yona ngegazi lakho mighty Jesus bahlambabo bebhathise umoya ongcwele Baba siyabonga Baba siyabonga Baba sithembe wena Baba sithembe wena Jesu sithembe wena Jesu sithembe wena sibheka kuwe bayede uNkulunkulu omiyo thatha udumo lwakho hayi ngithandiwe 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 mina ngithandiwe
usisihlo. Athi yes Lord. Yes Lord. Ngoba into ekade ilindele. Ethi isihlo sofika nini? Usithanda kakhulu ukwazi ukuvuma izono udla isihlo. Awukwazi ukuyithoba uvuma izono. Bese nawe uyangena ngoDisemba ngelanga lokugcina. Abasokela kaDisemba kathasina uqethela. Funda 23 ngesizulu gijima. Bala 23 Corinthians. Funda ihlabe bheke ezantsi. Oh Nkosi uJesu. Nkosi uJesu. Oh Lord. Yebo ma. Ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho enganika khona ukuthi inkosi uJesu kalobo busuku akhashelwa ngabo wathabatha isinkwa wabonga wasitephula wathi lokhu kungumzimba wami ohlesulelwe nina lokhu kwenzeni ukuba ningikhulule. Uzomkhumbula kanjani usanibela ukuthi ikhanda? Lithi iBhayibheli okungukuthi isihenqo sethempeli sadabuka. Okungukuthi inyama yakhe. Lekhethini ladabuka inyama yakhe. Thina sangena. Qhubeka mama. Kanjalo wathabatha nesitsha emva kokudla kokusihlwa wathi lesi sitsha siyisivumelwano esisha egazini lami. Lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke nisiphuza ngazo ukuba ningikhulule. Kwenzeni ngezikhathi zonke nisiphuza ngezikhathi zonke. Yebo. Uyikhathi zonke wethu month end. Kunjani? Kukhona ohleli no anti noma mkhulu ngempela nyanga isidlo yokugcina. Ulala kanjani ihamuli isebenza enhlizweni yakho? Nasibona ubaba osemlindela apha ngala ngicela nje uphuma kodwa phela bese ngiyobona.
amaningi ababhabhatisiwe bazoyithatha le nkomishi kodwa abangakabhabhatiswa bazolinda nabangakatholi ngicela baphakamise izandla ukhona otholile ikhaphu noma ukhona ongakayitholi amen sizolindana ke sonke angithi since ke kwaba iCovid sasebenzisa lesi sidlo esizasesiphekiwe senzele ukuthi akekho umuntu ozothi uphethwe iCovid ngoba unikwe isidlo ngesandla baba umshumayeli siyozwa ke kwi-comment madai sekukhulekile singabuyela kwisidlo sethu esidala amen sonke sesitholile kunelead engaphezulu ibhalwe OM iyafezeka uNkulunkulu wethu onamandla wonke namba Nkosi abantwana bakho sebengenile kule nkonzo wayimisayo hamba nabo endleleni yonke uNkulunkulu wethu ongcwele bagcine uselele onembeza egameni kaJesu Kristu zobuya amen ewe yithi mane